memang ikhlas ridho dengan jodoh nah iya hati emut baik kasalira diri memang nyeri berat pikanampi panginten kegang kurang urang papisan nyangake aya rangkulan salira hiji tembang panginten kagungan nanti almarhumah Cici Cangkurile dicanakeun ku Nining Meida dibawakeun ku si Mama di payung nyangake khusus spesial asa cikere sepaguyong sorry bulan salira masih karaos bagena eselesena sugante tangkepna anjeun nu pinu rasa kangen hore aya asih sapengkeun spesial nih borotos pada iya mika cinta sageblena sakura nu dipika hoyo rasaan kita dunan anjir mengkoken asih kadeng ikhlas memang ikhlas ridho dengan jodoh nah iya hati emut baik kasalira diri memang nyeri berat pikanampi panginten kedah budak urang papisan Studio Indosiar persembahan Asani ketua atau yang punya kawasan ini masih persembahan untuk Anda. Sapur
moyo perasaan di keduna siapa ikhlas memang ikhlas ridho dengan jodoh nah iya hati banget kasih dira diri memang nyeri berarti kenapa ikhlas memang ikhlas ridho dengan jodoh nah iya hati ebut banget kasih berarti kenali angin dan kedap urat tapi angin dan kedap gurat na urat papisah